і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, на этой Евхаристии, з Новим годом. Сьогодні перший день 2021 года, і, як завжди, в цей день урочистість Святої Богородиці Марії. Навіта з Марією виходимо в новий час, з тої, яка дала початок нашому збавленню. І вона, як мать Бога і наша мать. Мать Єсуса Христа і мать для кожного з нас. Просимо її заступництва во всіх наших справах і інтенціях, просимо благословення Божого. Так як сьогодні почуємо у першому читанні, перше слово Божого з літургії слова в цьому часі, хай благословить тебе Бог. Сьогодні так само означаємо День миру по всім костюлям, повсюдно. Просимо за ті дари, так необхідні для нас, для наших сім'їв, для нашого народу. Перепросимо на початку за наші архаїкапний год на Старі Найсвятейшої. Споведаемся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Хай змилується над нами Бог Всемогутній, і відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой, людям доброй волі. Хвалимся Вен, благословляем Вен, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деня великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі
імшу цэлебруем пенсії памерлага Антона у першую гадавіну пасля яго смерці. Божа, Ты праз дзявочае мацярынства Найсвяцейшай Панны Марыі адарыў людзей ласкаю вечнага збаўлення. Дай просім, каб мы спазналі заступніцтва той, праз якую прынялі Твайго Сына, крыніцу жыцця вечнага, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амінь. Читання книги Лічбаў. Прамовіў пан да Маісея, кажучы: «Скажы Аарону і сынам ягоным, так благословляйте сынов Израиля, кажучы: няхай благословляет тебе пан и оберегает тебе. Няхай пан распраменит свое обличье над тобою и одорит тебе лаской. Няхай пан скирует на тебе свой погляд и одорит тебе миром. И будут закликать имя мое над сынами Израиля, и я благословлю их». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Няхай Бог змилуется над нами. Няхай Бог змилуется над нами. Няхай Бог смилуется над нами и благословит нас. Няхай засяє обличчя Його над нами, как на землі ви спознали Ягоную дорогу. Між усіми народами Його збавлення. Няхай Бог змилується над нами. Няхай веселятся и радуются все племены, бо Ты судишь народы поводле правды, и племенами на земле керуешь. Няхай Бог змилуется над нами. Няхай славить Тебе народы Божа, няхай славять Тебе народы все. Няхай Бог нас благословляет, няхай боятся Его все межи земли. Няхай Бог змилуется над нами. Читання послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, коли надійшла повнота часу, послав Бог Сина Свого, народженого від жінки, підпорядкованого закону, щоб відкупити тих, хто підлягав закону, щоб ми отримали усиновлення. А покольки ви сини, Бог послав у ваше серце Духа Сина Свого, який ускликає: «Абба, Ойче». Тому ти уже не раб, а син. А коли син, ти, то є спадкоємця Божий. Нехай це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
дайцов наших пророков, у гэтыя апошнія дні прамовіў да нас просила. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. В час пайшлі пастухи, спяшаючыся, і знайшлі Марію і Юзафа і немаўля, якое ляжала ў яслях. А калі ўбачылі, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэтае дзіцятка. І ўсе, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так як ім было сказано. Калі мінула 8 дзён, каб абразаць дзіця, далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем Вавилоні. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Арцебископ Тадеуш Кондрусевич, комментарий до послания Папы Францишка на 54-й Сусветный День миру, 1 студня 2021 года. Культура клопоту як шлях до миру. Браты ў святарскім служэнні, кансекраваныя асобы, браты і сёстры. Традыцыйна ў першы дзень Новага года ва ўрачыстасць Святой Богородицы Марыі, маці каталіцкага касцёла, касцёл азначае устаноўлены святым Паўлом VI Дзень міру. Папа звяртаецца да людзей добрай волі са спецыяльным пасланнем, у якім падкрэслівае найбольш актуальныя праблемы у галіне захавання міру і прапануе спосабы іх вырашэння. Сёлета тэмай разважанняў папы з'яўляецца культура клопату як шлях да міру. У ім пантыфік заклікае да адраджэння руплівасці ў сучасным, з аднаго боку глобалізаваным, а з іншага эгоістычным свеце, у якім усё часцей праяўляецца клопат пра сябе, забываючыся, што побач знаходзяцца людзі, якія патрабуюць нашай дапамогі і салідарнасці. Гэта вельмі добра бачна падчас выкліканага пандэміі каранавіруса крызісу. Ён паказаў уражлівасць і слабасць глобалізаванага свету. Багатыя і бедныя краіны, кожная як можа і ўмее, і са слабым вынікам змагаецца з пандэміяй, якая вельмі эфектыўна падкошвае ўсіх. Таму узнятая папам Францішкам праблема захавання міру ў сучасным свеце з'яўляецца надзённай і патрабуе як мага хутчэйшага яе вырашэння, перадусім зыходзячы з этычных прынцыпаў, у тым ліку з прынцыпу клопату пра бліжняга, што выплывае з Божага закону любові да яго. Папскае пасланне складаецца з уступу і 8 частак. Ва ўступе з нагоды Новага года папа Францішак складае свае зычэнні ўсяму чалавецтву, каб у гэтым новым часе, у які ўступаем, яно развівалася шляхам братэрства, справядлівасці, міру паміж людзьмі, супольнасцямі, народамі і дзяржавамі. Пандэмія каранавіруса паглыбіла кліматычны, харчовы, гаспадарчы і міграцыйны крызісы і стала прычынай шматлікіх цярпенняў і праблем. Папа з удзячнасцю ўспамінае гераізм лекараў і іншых медработнікаў, фармацэўтаў, навукоўцаў, добраахвотнікаў, святароў і ўсіх, хто чыніў і прадаўжае чыніць усё тое, што ў іх моцы, каб толькі ратаваць жыццё людзей. Папа таксама звяртаецца з заклікам да палітыкаў і прыватных бізнесоўцаў спрыяць вакцынацыі людзей, асабліва бедных і патрабуючых. Пры гэтым пантыфік звяртае ўвагу, што побач шматлікіх сведчанняў любові і салідарнасці праяўляюцца розныя формы нацыяналізму, расізму, ксенафобіі, вайны і канфліктаў, якія нясуць смерць і разбурэнні. Таму вельмі важным з'яўляецца клопат аб бліжнім і стварэнні,
каб будаваць грамадства на прынцыпах братэрства. Таму культура клопату з мэтай перамагчы дамінуючую культуру абыякавасці, адчужджэння і канфрантацыі павінна служыць будаванню міру. У першай частцы паслання Бог-стварыцель, крыніца чалавечага падклікання да клопату, папа звяртаецца да біблійных вобразаў адносін чалавека да Бога, іншых людзей і прыроды. Яны падкрэсліваюць неабходнасць пашаны Богу, бліжняму і клопат пра прыроду, якую стварыцель даручыў чалавеку, якая з'яўляецца нашым супольным добром. У другой частцы Бог-стварыцель, прыклад клапатлівасці, зыходзячы з біблійных тэкстаў, папа падкрэслівае праўду аб тым, што Бог гэта не толькі стварыцель, але адначасова той, хто клапоціцца аб стварэнні, асабліва аб чалавеку. Клопат пра стварэнне праяўляецца ва ўстанаўленні шабату, які, акрамя прамоцыі Божага культу, павінен спрыяць падтрымцы грамадскага парадку і клопату пра бедных. Папа таксама падкрэслівае, што апагей біблійнага разумення справядлівасці праяўляецца ў спосабе прыняцця бедных і патрабуючых у свой супольнасці. У трэцяй частцы клопат і місія Езуса папа падкрэслівае, што жыццё і місія зваўцы з'яўляецца аб'яўленнем любові Бога Айца да людзей. Езус лечыць хворых душой і целам, прабачыць яго раны. Напрыканцы свайго зямнога жыцця Езус прыпячатвае сваю руплівасць крыжовай смерцю, дзякуючы чаму вызваляе нас з палону граху смерці. Такім чынам ён паказвае нам шлях дасканаласці любові і заклікае наследаваць яго. У чацвёртай частцы культура клопату ў жыцці вучняў Езуса папа падкрэслівае, што ўчынкі міласэрнасці адносна душы і цела з'яўляюцца штрыжаннём дабрачыннай дзейнасці касцёла ў першых стагоддзях. Ужо тады хрысціянская супольнасць была касцільным домам, адкрытым на кожную праблему. Атрымаўшы свабоду, касцёл выкарыстоўваў дабрачыннасць, каб яшчэ мацней натхняць грамадства і яго культуру да служэння адзін аднаму. У выніку чаго паўсталі шпіталі, дамы апекі для бедных і сіротаў, начлежкі для падарожнікаў. У пятай частцы паслання прынцыпы сацыяльнага вучэння касцёла як падмура культуры клопату. Папа падкрэслівае, што дыяканія першых стагоддзяў касцёла, ажыўленая дзейснай міласэрнасцю сведкаў веры, стала рухаючай сілай сацыяльнага вучэння касцёла. Яно з'яўляецца каштоўнай спадчынай прынцыпаў, крытэрыяў і указанняў, з якіх можна чэрпаць мову клопату. Менавіта прамоцыя годнасці кожнай чалавечай асобы, салідарнасць з беднымі і безработнымі, клопат пра агульнае дабро і абарону наваколля. Таму наступныя прынцыпы сацыяльнага вучэння павінны стаць асновай культуры клопату. Клопат як прамоцыя годнасці і правоў чалавечай асобы. Хрысціянскае разуменне асобы дапамагае ў ажыццяўленні чалавечага развіцця, бо асоба азначае перадусім годнасць, а не выкарыстанне. Паводле папы Францішка паняцце годнасці чалавека нагадвае аб тым, што кожная асоба гэта мэта сама ў сабе, а не інструмент, які ацэньваецца паводле яго прыдатнасці. Асоба створана, каб жыць у супольнасці, дзе ўсе яго ўдзельнікі маюць роўную годнасць. З гэтай годнасці выводзяцца правы і абавязкі чалавека. Клопат як агульнае дабро. Усе аспекты грамадскага, палітычнага і гаспадарчага жыцця павінны служыць агульнаму дабру. Таму усе нашы планы і намаганні павінны ўлічваць наступствы нашых планаў і намаганняў для ўсёй чалавечай сям'і. Клопат пра салідарнасць. У салідарнасці праяўляецца канкрэтная любоў да іншага чалавека. Салідарнасць дапамагае ўспрымаць іншага чалавека ці ўвесь народ не як статыстычную данасць або прыладу, якую можна выкарыстаць, а потым выкінуць, але як роўнага нам бліжняга. Клопат і абарона стварэння. Папа прыпамінае аб вучэнні энцыклікі «Ляўдату сі» «Будь праслаўлёны», што рэчаіснасць стварэння характарызуецца ўзаемнай сувяззю адзельных яе элементаў і неабходнасці услухоўвацца ў крык патрабуючых, як крык стварэння. Адсюль зыходзіць праўда аб тым, што клопат пра бедных павінен быць злучаны з абаронай стварэння. Мір, справядлівасць і абарона стварэння
Гэта злучаныя паміж сабой тры праблемы, якіх нельга трактаваць індывідуальна. У 6-й частцы паслання «Компас», які служыць супольнаму курсу, папа падкрэслівае, што вышэй прадстаўленыя прынцыпы з'яўляюцца компасам, які служыць супольнаму курсу і пераадоленню сацыяльнай несправядлівасці, а таксама стварэнню новых адносін паміж дзяржавамі у часы культуры адкідання і паглыбляючайся няроўнасці. Гэты компас павінен дапамагаць людзям быць прарокамі і сведкамі культуры клопату з мэтай ліквідаваць сацыяльнай няроўнасці. Компас грамадскіх прынцыпаў павінен дапамагаць стварэнню новых адносін паміж дзяржавамі на аснове братэрства, узаемнай павагі і захавання міжнароднага права. У сувязі з гэтым неабходна падкрэсліць неабходнасць абароны правоў чалавека і павагі да гуманітарнага права. Папа таксама заклікае да стварэння сусветнага фонду для ліквідацыі голаду і дапамогі развіццю бедных краін. У 7-й частцы паслання «Выхаванне да культуры клопату» папа падкрэслівае неабходнасць стварэння адмысловага выхаваўчага працэсу. Дапамогай у ім павінна быць сям'я, як падмурак грамадства, школа і універсітэт, сродкі масавай камунікацыі і рэлігіі. Пры гэтым папа заклікае да таго, каб адукацыя была больш адкрытай, інклюзіўнай, здольнай да цярплівага слухання, дыялогу і ўзаемаразумення. У 8-й частцы паслання «Няма міру без культуры клопату» папа Францішак падкрэслівае, што культура клопату – гэта прывілеяваны шлях да будавання міру. Для гэтага неабходны супольны ўдзел розных людзей з мэтай абароны і прамоцыі годнасці і дабра ўсіх людзей. У наш час, калі хістанны бура крызісу човен чалавецтва імкліва плыве ў пошуку больш спакойнага гарызонту, стырно чалавечай годнасці і компас сацыяльных прынцыпаў дапамагае яму плысці бяспечным і супольным курсам. Як хрысціяне на гэтым шляху мы павінны даверыць сябе Марыі, зорцы мора і маці надзеі, і таксама супольна плыць наперад у напрамку новага гарызонту любові і міру, братэрства і салідарнасці, узаемнай падтрымкі і прыняцця. Дарагія браты і сёстры, на пачатку новага года, гэтага новага этапу нашага жыцця, калі наша краіна перажывае грамадска-палітычны крызіс, гэтыя разважанні святога айца Францішка з'яўляюцца новай дарожнай картай да яго мірнага завяршэння. Чытаючы знакі часу, мы павінны развіваць культуру ўзаемнага клопату адзін да аднаго і клопату пра нашу супольную айчыну Беларусь. Мы таксама павінны паважаць годнасць і правы ўсіх людзей, не забываючыся пра іх абавязкі. Няхай жа на новым этапе развіцця нашай краіны, калі мы з трывогай заглядаем у будучыню, гэтае актуальнае пасланне папы Францішка пра культуру клопату стане тым компасам, які дапаможа нам бяспечна прайсці праз лабірынты новых выпрабаванняў і мірна вырашаць надзённыя праблемы. Давяраючы ўсіх вас апецы Багародзіцы на новы год, ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верую всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Айцу, раз якого все сталося, Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселовился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воде Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет
живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Amen. Dla Boha, jaki przez swojego Syna narodzonego z Maryi stał jednym z nas, uzniesioł przez zastupnictwo Bogorodicy супольное молитве. Молимся за пасторов костела, каб дорученное им задание яны виконувались верою и ахвярностью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наш народ, каб заступництво Маті Божої оховувало нас від усього злого і умацовувало у житті, згодним з Євангелієм. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх матів, каб їх ахвярну працю заусюди цінили і поважали. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх дітей, каб яны были послухняныя своим батькам и узрастали у веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, для кого Новый год пачаўся са смутку и терпения, каб яны атрымалі палёгку и суцяшэнне. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об даре вечного счастья для Антона. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраных, каб у наших семьях панавали спокой и згода. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Дякуємо Тобі, Пані, за надію, яку нам дає заступництво Святої Богородиці Марії. Навчи нас брати приклад з її в нашому щоденному житті. Раз Христа, Пана нашого. Amen. Спел 150. Нехай Пан Бог прийняв отряду з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Милосердный Боже, Ты крыница и здійснення усіх добрих справ. Во урочистость Божої Маті дякуємо Тобі за початок нашого збавлення. І просим, как мы с радостью дочекалися Его плёну. Раз Христа, Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм, Богу серце. узносим їх до Пана. Дякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Правды годно это и справедливо, слушно и збавенно, как мы заущёдно и учили Тебе складали подяку, Пане Святый Ойче, всемогутный вечный Боже, как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословили Тебе и прославляли, отзначаючи урочистость Найсвятейшей Марии, заущёды Тебе. И на проздеяние Духа Святого зачала Твоего единородного Сына,
заховуючи хвалу для Богства, дала світу спрадвечне святло Єсуса Христа, нашого Пана. Про Його Твою велич прославляють хори аньоли, які завжди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, щоб і наші гласи долучилися до їх, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полная хвали Твоей, красана на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, красана на вышинях. Справді, Боже, Ти святий, криниця усілякої святості. Прошу Тебе, святи, как Ты одарила свою душу, как они сталися за нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Він, коли добровольно видав себе на муки, учав хліб, подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з этого усі, бо це єсть тіло моє, яке за вас буде видано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з його усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как ущих нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав по одному. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по всім світі. Досконалі його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов, сестер наших, які послужили надій на воскрешення, і про всіх, хто в Твоє ласка дійшов з цього світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Пам'ятай про слугу Твоєго Антона, якого Ти покликав до себе з цього світу. Дозволь йому, який став подобним у смерті до Твоєго Сина, так само удільничати у Його воскресенні. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічним, в єдності до Святейшої Богородиці і Панни Марії, со святим Юзефом і Авраамом, со святими апостолами, святим Яном, святим Максимилианом, святим Яном Павлом II і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, как з ними і ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа з Христом і у Христі, на мир Божий всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий стал еще человеком, как мы могли стать Божьими детьми. Тому полной вдячности осмеливаемся казаться. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя.
всюди wolny od grzechu. Zachowano się jak radzie spokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пан Jezu Chrystus сказал апостолам, Твоим супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, проще. Не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарыcie вам супокоем и едностью, и живешь, и володаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, завсёды будзе с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Благословленные покликанные на вечеру Его. Аминь. Я не могу, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Jezus Chrystus, учора і сьогодні, той самий і навіки. Спел 165.
Урочистость Панны Марии, Мати Сына Твоего и Мати Костела, мы с радостью приняли наисвятейший сакрамент. Дай просим, каб Ён допомог нам досягнуть життя вічного. Праз Христа, Пана нашого. Дякую вам усім, дорогі, за супольну молитву. Сьогодні перший день октави Божого народження і урочистость Богородицы Марии, тому не обов'язує пост, помимо того, що сьогодні п'ятниця, можна доїдати спокійно, що сталося. І сьогодні так само, хоч перша п'ятниця місяця, але сьогодні не буде ночного чування, так як це зазвичай відбувається. Діткам після закінчення літургії запрошую на невеличкий сюрприз ще підвести. І від ім'я нашого душпастора, від ім'я сестрів складаємо вам, дорогі парафіяни, дорогі гості, найлепші пожадання, щоб добрий Бог благословив вас у кожен день этого Нового года, щоб Марія вела в этом часе, щоб незалежно от того, что будет здесь отбываться, как менавіта мы с Паном Богом еще это переживаем. В этот год был в первую чергу
вас благословляє. І прийміть дар Божий. Пан з вами. Поділіться ваші голови на благословлення. Бог, криниця і початок усілякого благословення, нехай щодро дорить вас своєю ласкою, і на протягу усякого года заховає вас у добрим здоров'ї душі і тіла. Нехай Бог заховає непорушність вашої віри, дасть упевненість у надії і вірність у любові, яка допоможе витривати во всіх випробуваннях. Нехай Бог заховає у супокої ваше життя і справи, тепер і завсюди вислуховує ваші молитви, і щасливо приведе вас до життя вічного. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сиде на вас і застанеться назавсюди. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайло, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душную спасвіті. Аминь. Святейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, бездоганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 148.